tapi ya ko to bicara lalanna tasi taunge narampi ale malabina nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam rilanna si di hadis asa maka da angka annawani itu istimewa risesena taumelo maka sibiang enar itu nomor di malam 1 Rajab ni magi na istimewa iya nange wani narampi ale na taupan rita ta makada yaro ale malabina nabi Muhammad SAW narampi mirilan hadis na makada malam 6 malam itu pintu langit tidak tertutup istilahnya nabuka pintu na langit na pong Allah Ta'ala. Mukhtaramin wal mukhtaramat ikhwanu fillah, sidang jamaah subuh yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukrillah wa la haula wa la quwata illa billahi wa huwal aliyyil azim. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Pertama, sebenarnya saya tidak menggantikan Guru Ta Al-Mukarram karena beliau tadi malam selesai ziarah di makam Syekh Bojo. Di wirid beliau itu mungkin tembus sampai dengan subuh belum selesai, sehingga tidak tidur sampai selesai subuh ini, tapi masih melanjutkan wirid beliau, sehingga kita tetap semoga kalau beliau ada kesempatan kita selesai wiridnya untuk memberikan nasihat kepada kita dan keberkahan. Untuk mengisi waktu ini saya diminta oleh panitia untuk mengisi tauziah. Jadi untuk kesempatannya pengolongan makada situ ngena saya agak berat, sebab kita sebenarnya menunggu berkahnya Guru Ta. Tapi untuk mengisi waktu makada ia koto mak bicara waktu makokoe ini adalah bulan Muharram. Na ia oko ilalanna agamata mema pong Allah Ta'ala angka waktu-waktu napat tentu dan waktu itu diistimewakan. Jadi dena pada mana waktu napat tentu pong Allah Ta'ala kedudukan rilalanna imma gina pakasiwiang atau keistimewaan yang kay natampu rilalanna waktu pure napat tentu pong Allah Ta'ala. Ia ko ibagi rilalanna si taunge dalam 1 bulan angka bulan Ramadan. Tapi ilalanna ulan Ramalang angka napat tentu pong Allah Ta'ala 10 wanina itu 10 terakhir. Lalanna 10 terakhir angka napat tentu pong Allah Ta'ala si di malam, yakni malam Lailatul Qadar. Ini ko mak bicara ulan Ramalang, tapi ya ko mak bicara lalanna tasi taunge narampi ale malabina nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam rilanna si di hadis asa maka da angka annawani itu istimewa risesena taumelo maka sibiang enar itu nomor di malam 1 Rajab, nomor 2 malam nisfus Sya'ban, nomor 3 malam 9 Zulhijjah, malam hari Arafah. Kemudian malam 10 Zulhijjah, si bawa malam 1 Syawal, dan setiap malam Jumat. Jadi angka nawani magi na istimewa iya nange wani narampi alena taupan rita tamakada
yaro ale malabina nabi ta Muhammad sallam narampi mirilan hadis na Makkah malam 6 malam itu pintu langit tidak tertutup, istilahnya nabuka pintu na langit na po Allah Ta'ala. Nayaro pintu na langit jarang terbuka bersamaan. Angka tahu milau dong dia tembus sampai langit ke-7. Angka tahu mas sempajang tidak terangkat salatnya melewati kepalanya kecuali hanya sejengkal. Tapi angka nang kawatu na istimewa kang ipong Allah Ta'ala atanna na rekomelo mangilaw dong na sabayar wattu na buka ipintu na langit na pong Allah Ta'ala selama 1 malam penuh. Iyano nak malam 1 Rajab, malam nisfu Sya'ban, malam 9 Zulhijjah, malam 10 Zulhijjah, berarti lepar Idul Adha, dan malam hari raya Idul Fitri, malam 1 Syawal, kemudian malam Jumat. Ia komeki milau dong, ia nataputonri milau dong. Nasaba ukur tak buka pintu nalangi. Bahkan alena guru Taki Haji Muhammad Sain Abdul Ghani guru sakumpul Martapura nasisengi taupan rita wali maka dia guru Taki Haji Muhammad Sain Abdul Ghani adalah wali kutub dari Martapura narampe maka da nani gini gitau dena tinro dalan na yarwani anang ewan ro dena tinro ngangi mapamulai mangaribi nakasibiang dena tinro latu subuh mereji-rejimi. Apalagi ko ustaz na tulilaw mo pamacarama madari malasanyara ko dena tinro latu dena tinro ngangi ron nang iwan ni makasiwi bawang megi mas sempajang sampaja sunnah mutlak melogi masikiri, melogi mengaji, melogi tapakkoro. Yang penting lillahi ta'ala betongan nama pakacawe ale lauri pong Allah Ta'ala. Maka day alena guru Taki Haji Muhammad Sain Abdul Ghani guru sakumpul Martapura ia konulle pananungang ia tu tede na tinrongi rolalan nanang iwan ni lalan na sitaungi maka ia komate ia tu tawe lay jemput langsung jasadnya di alam kubur. Ia tu maka day ia komate tadi wujudnya kilala kiburu dan angka 2 telu tau panrita panas saya gagawe lawitai angka memang ternyata termasuk guru Taki Haji Abdul Rahman Ambodale almarhum al-Maghfurlah menurut kesaksian langsung alena guru Taki Haji Fathuddin Sukara almarhum narampe makada yaitu guru Taki Haji Abdul Rahman Ambodale wali nasaba paspura upasuru upalin irilalan na calorie ita detoni lawuka ipasyo pawalun na mapamulay ulun na latu ajena de mematoni kagi sana. Dia buka itu kemudian dia hanya melihat kain kafan si bawa apa manilalang apa nama guru ta ipakil lapi kang ngitimunna ia manirongka. Jadi itu dijemput langsung pengakuan na guru Taki Haji Fathuddin Sukara almarhum al-Maghfurlah ketika saya bincang-bincang dengan beliau di pondok pesantren selesai memang nama kuliah biasa roh waktu tanangi maka daga keistimewaan na guru ta iya narona rampe maka dia tu guru ta wali tongang karena memang angka wasiat na guru Taki Haji Abdul Rahman Ambodale maka da ia kopole matematik baja sangadia nang kamoji patahuding alena musuro pasuruka. Ternyata betul dan beliau yang memasukkan ke dalam lahat. Jadi dena siaga tau panrita betui ya jama-jamangnya. Nasaba iya ko sejarah ko kita dalam Ar-Risalah Ibnu Khaldun ibaca angka 3 tau panrita wita na jemput langsung dan yang lain itu masih banyak. Jadi ia pe kode tulay nalingin nagatang ice de tau panrita na pasoroi maka da ia kode mulle maddo jangi letu tembus subuh do jatoni kin rogang kamulle perang di mutin roh ya naroh ya nama lomo
itu ya natati aseran atau cakaru dulu nomor tinro. Yang penting istilahnya menghidupkan. Engka istilah atau pandrite maka dai menghidupkan betungan na pali sa irwani aja na lo bagi sisak ko degaga nasaba istimewa yaitu pada niya tu maka da patam ikorang edene kada korangi patam ibaca mapamulai juz di letu juz 30 kulu Allahu. Jadi itu tahu pandrita maka nagetengin apa soro istilahnya namudahkan nasaba dena yang mananna tapi ya komelo kilolongan istimewana ya roh aja mo tinrongan ilalanna siwani ya roh selama 6 malam itu dalam 1 tahun. Itu istimewanya karena waktu. Kemudian angka narampe pong Allah Ta'ala rilalan na korang melebihi makada wal fajr walayalin asar. Ternyata walayalin asar menurut taupan rita tafsir si bawa ulama pahakiki ternyata angka telu nomor si dia rona jalloe walayalin asar 10 terakhir bulan Ramadan. Kemudian yang kedua yang dimasuk walayalin asar di situ napakilori to pandrita makada 10 pertama bulan Zulhijjah si bawa 10 pertama bulan Muharram. Iya na tafsir na nakandaki makokoe 10 pertama bulan Muharram. Nasaba 10 terakhir bulan Zulhijjah itu nasaba angkai okoro hari Arafah 9 Zulhijjah. 10 pertama bulan Muharram mulia karena ada Asyura. Apa iya hari Asyura Pak Bue? Tania hari raya Sempajang. Tania. Cuma dia adalah hari raya sedekah. Tania hari raya Sempajang. Jadi dia nak kada ia ko Asyura itu Thomas Sempajang de tapi masih sedekah. Nasaba angka hadis narampele malabina nabita lawite puluh kolena panguluta Sunan Abu Daud makada nigi mapandre oko 10 na Muharram papada-padai apalanna atau seakan-akan napandre sinin na umat na nabita mapamulai umat pamulangi letu capana. Jadi tania Sempajang natuji je rasul sini di susining 10 na Muharram. Jadi ya komelo ki ma puasa eta puasangi as-soaha kutulai namanya tasuah. Yeri sangi tasuah berpuasa karena Nabi pernah bernasa istilahnya maminasah makde Nabi ta ia ko malampe isunga kunalenga umur malampe pong Allah Ta'ala udah pimo pi ulam muharrat tau piameng wa puasa tu ya serana Muharram tapi dena na sampa na jama na bitta na mate ia na ro sehingga 9 Muharram itu disebut dengan tasuah. Iya ko 10 na Asyura. Padahal yang Nabi puasakan itu 10 tapi mania ni makada iya ko malampi umuru kudapi tau pemang nadapi Muharram wa puasa tu ya serana. Tapi dia na sampa ya na tu nang tau pandrita makada na nigi mapuasangi aserana Muharram maka na puasangi na tunai kang inasarna nabita. Iya roh. Jadi natunaikan inasarna nabita nareko na puasangi serana tapi aku dia itu lima puasangi aku na 10 na itu ia 10 na maka nabita semoga Allah mengampuni dosanya selama 1 tahun lamanya. Jadi palega dosa si tahu tuh pak ang kami matutu waktu pasusudo sama kanjalada termasuk ini puasa Muharram dihapuskan dosa selama 1 tahun. Kemudian maka daun nak ia ko angkat tau mapandre seakan-akan betongan na sanrawe-rawe pada nareko na pandre sininna umakku mapamulai pamulangi letu capana siaga na kira-kira igan na pasida kaya si di mia kampo tau ipandre
nalihu egana palana na nama pamulai rumah pamulan na nabita letu pacapurang letu kamalino unro tanre na apalanna na rekoma panri ukun itu nang kaparenta lok poluk ko tau panrita tanya nabita poluk ko tau panrita makada apeca ko ukoro abuburu ko pitun rupa koro 10 na Muharram itu nanto nang kabuburu pitun rupa tapi ya buburu pitun rupa sitongan na pulok ko minabino tanya pulok ko lima labina nabita jadi Nabi Numi itu watun natalalino pas 10 Muharram nasandar lo pinna ya naro nanasu ya ro pitun rupa mematoan rena pendre okolo pinna ya naro napasipulu nasaba cede mana mani napasipulungi napa milodong engkatu kokorangi pak dongan natalulapa demi ni pak guru nga biasa na makwero maka dami guru tayo ko ya tu nabaca tayo napalin na andre namo tau siratu gena to demi ni pak guru ngero jana ni pak guru ngero masiki matuko jadi ro narampe to pandite kada donna nabi nuh watunna napasipulungan rena namiga wawan namelo manrei sehingga dia berdoa kepada Allah kemudian turunlah perintah melalui malaikat podangi kada pasipulungnya tu pitun rupa anremo munasui pegai wena nang kagagay nasu na mega wena tataman ci peca ukon itu dasarna nang kapeca magi na pitun rupa na sabak pitun rupa mematomi anrena sabak dena na genna sehingga ipasidi padahal angka hadis na nabi tamakada yan ang ka anre 5 rupa ni sigaru mancilasa niya tu tapi magi dito mapeca pitun rupa na pitu aroy hindi na 5 to na 5 minasa nabita yang kanalasan na tapi na pitu roy nasa maukwi mala dasar na kisana na binuhe jadi ya gidi maga to mapeca to ga sitongan na deje ni suruh mapeca cumero to pandrita na nangga malomoy makado makanya ako masidak kay tawe pak matan repalana na suruh to di mapeca yempay na suruh mapeca na sa cede modalana nangkap golla 2 batu kaluku siddi golla pagsana warra pulu sitanga litere 5 tau ya tu denu le purai bi gitu nanre ame 10 tau ya tu jadi ya di tau kasih ape caki ya di tau sogi aja tak peca Pak Mega tu tahu sogi ke cucu tu palo sapalo kalolo apan resuku ni di tahu sogi apa iya na parentangnya agama tanya peca aga pale nasuro mi mapanre masih dekaan re jadi Pak Mega tu tahu kasih si welo tu pasapalo kalolo jadi maya tahu sogi jadi iya isure masih dekah jadi isure mapuasa isuro tu mapanre makanya hari raya itu adalah hari raya kemenangan tapi bukan untuk sholat tapi untuk sedekah kemudian nasurutu nabi tambah-tambahi balancana bayineta pendre-endre balancana istilahnya ya ko biasa tali bayineta ta siratu misabu paganay 200 sabu talumo-lumo yang idi mani meki maling isi di juta ya rosso makanja pa ento watunna mage nasaba ilomoy yang idalle selama 1 tahun tabagyang iwijat dui pasidakah ko nadapi ro 10 na Muharram ko susiningi matu tabagi-bagiang wijata angka na yatim tabagyang yang tasidakai nasaba matandre palan ko tu pasidakai Pak DJ tu ia ko pahala Pak Melo ilalung yase memati pahala na mapanrewe tu nanya pahala na masampajang yuli na telo masampajang tanya pahala na sampajang iyo pahala na yuli telo masampajang apa iya kota pandre tawe cicang patapulo sona patapulo wanina na pacapu ko tanah iya ko yoli telo masampaja cidi mi watu iya mitu oli telo masampaja loro na laba na loro asara siles itu ina de molli si de mo lolongang ye tapi iya ko sambe bipandre tay cicang patapulo sona tu na pacapu ko tanah salamanya tuang kandre kulalan na watana ina to 5 lolongang iha baraka pole ribong Allah taala na sabak doa para malaikat makole ba nitu to motot tariolo na sinin na jama-jamanna ina na tarimana padongang
ite gere pa komeno galunge aga sana mapanobine mabaca doa to mata nangi matu mabaca doa to siya nga somia ro binewe siulam ito pali matoni binewe ko naliwan ni siulat to mabaca siya tetap manri mangi ko mabaca yang ketiga mabati na watte to kawatte iya ro watte we sitongan na mabaca doa situ napa makan mandre se baru melo ino galunge mabaca toy sitongan na tannya ro poko iya miro andre we poko apa manca jitolak balai na re ko mapandre tawe enoli ni puima pak makadade puima ngitari madonna apa makanja pak kasibienna pak dega gai madena sampajang biasa runtu ima dena sampajang de angka tu pak baca doa dena sampaja tapi ya ko imang de penangkau runtu ima dena sampajang itu oh masya Allah ya mau maaf puang sudah datang ya jadi saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.